Karalok tantuma Paulo no Filemon. Taya Paulo chiporresas que sananhi akuha na chik Jesucristo. Numa chiwawala que Timoteo. Washahin holu tu pumoin biakai Filemon. Wawala ishkai wapula piayatahira kayapashi wanawa manu munchi señotke. Tetashaha kadmoin sumoin hatsiate wawala kalia kanalia kat apia aula kanamoin arkepo. Chiehira kayapashi wanawa ma aula kanamoin hatna nauha shinain Cristo chakana utka hain pipialu. Achuntushta yanamonchi washika imareigo, enumonchi señotka Jesucristo. Soraneia tem hanai na anasi wanepi ahumuin, esperana apuin hanai wane ana ahumuin. Tapuin analut wanepi anumui mareiwa, wanas matachunti numuin pau. Skatapuin bunuria sanain canoula in nanchi señot kai Jesus, esanain arin populas pushua tenchoin kaliro amareiwa. Anas sain tamoin tachunti in pau skatachekin populero, piawatin saus pushua kasanas apunakat pumoin tuma Cristo. Sau hesanira imkuai panuma. Mereka huru paisia. Ayate chpiasanai wanawa hira impai namana puwala yukana. Sanai ayata hira wa namoi mareiwas kas pushua pain. Tawalache. Talatale sia maintain putuma. Smata cheche rintai suuna temoria terakat mauria. Skaheta tihain sau sanai pkari hain. Nanchoin kana mareiwa. Sau tenari kat pupula. Esa walina no hashikan popula, anas sainta muy mulicatashagri holu muy, spretachunti muy, Peter ring hachinchi pipion se cayonésimo. No hoishiaje piatalua tawen, sopona te tamuit pacat muy. Mayanji ahutu shindayantuma Cristo. Mioch taya, purreza shtayaya, sali hakuhana chik Jesucristo. Etati hauch piasanay alinta ya popula. Eskaje tu, Anas sain damoin tachuntole moin, spura kamane hachimpiano moin chitachonka y onésimo, nunta pachamoin. Niatachonka y anenain Cristo, scanunta walintanaimoin spurankali hintayasuru tu kaatzikat. Hekerot chisahoni asnain anouhaya, anenain chioterrikein chitakuhake ya chikinomoin. Wanasman yatapo imoin, nohoi pushayata imoin skaspushua anain. Otamoshia horu, Kali chpatayampura, enre hapamanamun, kali hechpianupura. Tahute cholo onésimo punaime inechukwa, chiaisha tekaitapura. Sao puresa intayasari hetakuha in chichiote rikke, anasia hesain tamoy mulikamakatele nitama. Akali hinechpatayantuma, makapiaka ihe ya intama. Eno stacheke inspulero makate inhechiniatama. Mereka nohor lepcek in biakai. Otta mereka pcek le espulero makatinia anastamo india. Mayashe moto impala ni apulia so palit kai. Ala kusas pula einha chinia mawanepia. Noholinha chichpa honia muya kawanepipio onsene. Muinha chichpa akawanepuala. Makalinia tapula. Alana aleheria sanai alinia popula. Sao pipio na seinia. Esau no nouha inenanchi señot que wanam ma. Anashmuri que kamane repianamoin onésimo, ma que kamane puimpiatamoin, sao wayahira in wayasanay ayatawa namonchi señot que. Murikanay le pala muy wanekasamohus, Amrika kahuya arale ni apulia, tawala hershia moins chukwa. Tayakay Paulo sao tashahin holu danalia sulu te karalok takat. Tashahira kat moin, Tihawe raus na shimun, tawala herin shiamun. Mayashe kahoya la impiatauli, sao da kuhin pala en chicho terri kaimun, chieira na haka yatuma pan. Kasatari se huhu impiasamun te da chunta kadmun, no pulero onésimo. Fulataratin hetintain, sao pawala washin wayasenay anouha nenanchi waseño tzikay Jesucristo. Eholu senain ketta inte tashaha katmun, Tati hauch pia senai selana lein hatin senai pain rinte tachunta kan pulero onésimo. Ese espera da hoitin ne chimalu selu hetikatzikat mrekayatele pia senai achunta tau no muy mareiwa. Skahetia, tachuntin holu moins pula yapain hatin da pula pto wane pau pipialu, skapillo hechin da yamapena sain damun.
Asaki chihunain Epafras, chipuresa kaiwanata más alihi akihan chik Cristo Jesús. Asaki chihunain Marcos, Aristarco, Demas, Auraka Lucas, Nayatashi kanawanata manumunchi señotke. Achuntush holu dayanumunchi señotke Jesucristo, Puraniya tintina nasia wanepia humain. Amén. Kasatali hesena irintia.